ni saa cia Vilingi wa Mauvoo. Watinda tamwana museisia wa mutongo itivingwa ngwatanio ya mukambani cia vikasa umwe na nusu saa cia vakenya na yune bindesio ya kukwetia Mauvoo mawo maikithie Mauvoo ala makele mabuti mwombani tuna kwetu kwa kuniandiki na somi Mauvoo mena utweka wa umbania na unaicha wa Mauvoo ana utweet @mutongo itvke director MUEMA tumia #Vilingi wa Mauvoo ambia na ilitatu kende muitano wambie na ndeto TV ndino utumani mukuwe nikenda ende wesethia utumani waku nina wona na nina usoma nende wa mutandao wetu wa Facebook ni Steven MUEMA na Mutongo TV na yu ambosi cia MUEMA alatukombanisi alatukumbanesie ni vamwe na Rigathi Gachagua ni wena tongo ionde kukwata na kukitana na nzava Kenya. Raila Odinga kwenda William Ruto aike kuatia alama na endusi yake atambito sumbeka. Zama ya kukunikila mbunge ni adha na kuikithilo vya siya melati ni siya tumekanesa. Naanza makukunikila mutalatala wa kisomo wa CBC kukola ni mawoni ene yandake valukanyo. Vilingi wa Mauvoo. Nyeneta wa Steven MUEMA na Kesha Rondinda no kukwetea Mauvoo kwanza ya meko na tuambia kweke swani munini wa musumbe Rigathi Gachagua na umya wita na kuisilikali siya county kuthuku masemu ambana silikali nene kuikithia kana nemo kitana na yua kuita na Kenya milioni ina katono itatu alama bikite kala alama binikite ninza aina na kavindani kala mabingwa mawona ni uimi county ya Mombasa. Rigathi Gachagua ne waelesia kana silikali niende na kuekia mawalani memwanya makukitana na nzava ndhe ya Kenya wala uimi wakani muvyo kwa alama utumia ilovia siya kukitana na nza kwanzia ila itailete ayaze kana nimea kuonse wa matambia mai makime yao. Angelina tuambisi. Kuyanana na Rigathi ni kanave na wailu amevea kivadhuka kuthuku mayimu amba na serikali kavindani kayu yende na kunyamasia Kenya aingi ni kanaku manzanzia siya kutua siya kukitana na yua na munyao vandi ya Kenya. I appeal to all the county governments through the Council of Governors to moot a coordinated plan to supply food from the surplus producing counties to the affected regions. I also appeal to them to consider the lifting of the cess for food on transit to the affected zones affected by droughts. I wish to single out efforts made by the Kenya Private Sector Association KEPSA, the Kenya Association of Manufacturers CAM, the Kenya Red Cross, who are playing a key role in the distribution of relief food, development partners, and international humanitarian agencies, as well as Kenyans of goodwill in response to the drought situation. Rigathi ni umyokanyi muvyuku indongo ile ikuvikia kuthiu vathukanu na meyao ya serikali kwa kutume ilovia ile ivadhieto kukitana na nza kula kui NND kwanzia itaile taiwe atakana nima kuvikia kuose wa matambia metu maki meyao. I call for proper utilization of the resources mobilized for this noble cause. Firm action will be taken against anyone who misappropriates the relief food and other resources for this very needed cause. Ladies and gentlemen, I am particularly concerned that despite the promising innovations from our young people, there is low youth participation in agriculture, inadequate integration of ICT, and low mechanization in production. That is why we are spearheading sustained agricultural reforms to accelerate integration of smart farming as conceived under the Kenya Kwanza Plan. Wana uyo vani wenda kalima kaunti siya Kisuani kuthuku mamemu ambana kukwatiania na serikali na kuvuthi isiangaliko ila ya uvinzani awetaka na serikali ya Kenya Kwanza ni yiyete mavata mae kalima Kisuani ambe kwa kila ukuwetakana ni manasa kuyema minister kivuthuko nyukuma ilembe tani ye Evo Aisha Juma na ula ni minister wa maunduma udhukumi wa mwene ndi na mivai na minister wa wenziwa mavia malato udhiwa ukangani Salim Mvurya. Na huyu shangazi wetu wa kitaifa Rais William Ruto na mimi tuko na matumaini kubwa atatusaidia.
huyu waziri Mvurya amepewa ile sekta ambayo inahusu nyinyi watu ya pwani, mambo ya maritime, uvuaji wa samaki na blue economy. Na kwa hivyo watu ya pwani mumeangaliwa vilivyo na serikali ya William Ruto, na ni matumaini yetu pale mbele mutawachana na ile mzee, muunge sisi 100%, kwa sababu sisi tutashughulikia mambo yenu. Bendi ya jeshi la angani kavindani kau minista wa uimi na indo mithika Linturi ni welesekana vena vata wame vyayo ndhe vanthi ya Kenya kuthukuma yi mwambanikana kumantha nzia cia kutua cia kukitana na nza kuitana nthi ya Kenya kwikwatia utethio kuma nthi cia ntha. Tushirikiane sisi sote pamoja tuweze kuhakikisha tumeungana ili kuweza kupambana na janga hili. Serikali ya kitaifa ikiongozwa na Mheshimiwa William Ruto na Gachagua Rigathi imeamua ya kwamba ni lazima iweze kuhakikisha na kunjumulisha kila mtu na kushirikiana na serikali za kaunti kuweza kuchalisha chakula cha kutosha kwa wananchi wetu watukufu ili tuweze kuachilia hii jambo ya kila wakati ni kusaidiwa na chakula cha misaada. Ona uwe gavana wa kaunti ya Mombasa Abdulswamad Sharif Nasir nwa watakanave na wailu wa serikali kuitikila ndeke kuma nthi cia ntha kutoa nthini wa airport ya Mombasa itekwesila kaunti ni Nairobi vatani wa kwele sekta ya utalii ile mbetani ya Kisuani. Kwa nini hapa ndege zikiwa zinataka kutoa Mombasa zinaambiwa lazima mwanzo ziende Nairobi? Kufika Nairobi unaambiwa ya kwa lazima ukate leseni nyingine, tena wananyimwa nafasi ya kuweza kutua Mombasa. Tukiweza kufanya jambo hilo, tumefungua Mombasa kwa miji zaidi ya 320 kwa hatua ya kalamu moja peke yake. Kwa hivyo, Excellency the Deputy President, kwa lugha ya kikwetu huku tunakuambia cheza kama wewe. Fanya mambo yako, tunakuaminia. Mawona niyo ani maweto kwithwa mavikito ni mivyambe waya na imwa na miongo 5 kuma vanthi ya Kenya na kuma nthi cia ntha na alama kuvikia kuona ni maundu kivathukanyo wivo uimi utandithia vamwe na uimi wa indo vala nthi cia ntha na ila ivikite mawona niyo ni ne vamwe na nthi ya Malawi, China, Tanzania na nthi ya Uganda kati wa nthi ingi. Mawona niyo ani maweto kwithwa ne maya na imwa na 19 kutwaiwe va kauntini ya Mombasa kuma ila nthi ya Kenya ya kwatie wiyathi. Ngilivotea Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni tawa Angelina Mose. Ni muvyamu na Angelina Mose mutongoi wangaliko ya Olei Raila Odinga ne wantu la serikali ya Musumbe Dr. William Ruto kwa wambatu angalama ya mekalila ya siaka na serikali ende na uelesio ona weva yulua kulea kwa nisema wadho ala ya adhi ya Kenya ibindani ya kweku ni amaleve inge Raila etula muti William Ruto kwa kila kuweta takuende ya kuwate ya andu ala unai kana andu kebadhokanio ala mana endhusi yake atambete kulika kivilani taulonai mutongoi wa ukunikili wa umama George Kinoti na ende musemi nukutueleze. Mutongoi wa chama na ngwatanio ya Azimio la Umoja ulaingi ni ndongo ya Olei vanthi ya Kenya Raila Odinga na uende na wia wake wa kulunga serikali. Punda imechoka na mzigo. Hatutaki kukubali wengine wazidishe hiyo mzigo juu wa Kenya. Tumewaambia kwamba kuna njia mingi sana ya kuua paka. Sio lazima uhuru ongezeke. Kwa hivyo nyinyi wana Kenya kwisha au Kenya kwanza, timizeni ahadi zenu. Nyinyi mlitoa ahadi kwa Kenya, ingine mlisema mtatimiza baada ya kuweka Biblia chini kuapishwa, ingine ilikuwa ifanyike chini ndani ya mwezi moja, ingine baada ya siku 100. Mambo kama kupunguza bei ya unga kutoka 200 hadi 70, kupunguza bei ya mafuta ndani ya mwezi moja na kadhalika. Ahadi ni deni. Tumesema punguzeni ahadi bila kuleta mzigo zaidi kwa Wakenya. Laila ni wa mutula mutimu Usumbi William Ruto kwa kwenda na kuona ni ya kumosi ya tambia ula unaye munene wa Isaluva Kenya kana wakithiomo kingi Director of Criminal Investigations George Kinoti ayeleseka na kuuni kwenda kuithivikanisya
kwa maundu mavitu nthini wa utongo imuvitu kindu kila waliana nacho ingila ila yelesya kana Ruto ni waambie kosea matambia amwe kati wa maofisa ma serikali mbitu alama na leana nake dongo ya uleni athingilila kana nukuendeya kumulika serikali ya Musumbi William Ruto ayasya kana kumosea matambia kinoti na maofisa angi ma serikali ila na vitieti wa ilu nundu manaiwiani wo. Tumelaani vikali yale ambayo yanaendelea wakati huu ya kulenga mtu mmoja ambaye alikuwa ni DCI bwana Kinoti, ambaye sasa lawama yote inalenga kwake. Hata DPP ambaye yeye mwenyewe ndiye alikuwa kila mara anakataa kushtaki watu ati hakuna ushahidi ya kutosha. Sasa kujitokeza na kusema yanalaumu wa DCI. Na DCI hajapewa nafasi ya kujibu. Tunaona kama yale yote ambayo yanafanyika wakati huu ni kama ile kangaroo. Hakuna ukweli wowote ndani yake. Tumesema tunajua ati kuna wale Wahindi ambaye inasemekana walishikwa na baadaye wakatoweka na wajaonekana mpaka leo. Ile kitu ambayo walikuwa wanafanya hapa hakuna mtu anajua ijapokuwa wale ambao waliwaleta hapa. Lakini tumesema wao ni binadamu kama wanadamu wengine, na sisi tutatetea haki yao ya maisha. Na sisi tungependa uchunguzi yote ifanyike ili ijulikane wako wapi, ikiwa kama hayuko ni nani ambaye aliwachukua. Laila ni wamwenda Musumbi William Ruto eke ukuni kilimuani ukwa iku ila siethitwe ikitika vandhi ya Kenya kwa amwe kati wa maofisa mavolisi Tasanje Yegon Kenei ula waoiwe mwai wakeli mwakani wangilile na miongweli aidhu kwa maofisini wake kavindani kawe munini wa Musumbi ni kumana na kisanga cha mavuti machati kila cha kuiye bilioni miongo 3.5 ondumwa na ikuingi ila siethitwe itaiwa va Kenya. Tumesema kuna Wakenya wengi ambayo wamepotea, wengine wameuawa kinyama mpaka wakati huu. Wale ambayo wengine walikuwa wametekwa nyara, wengine mmoja alitekwa nyara kule Eldoret, mwili yake kapatikana huko upande wa Savo. Na wengine yote mimi tumeyataja ndani ya hiyo statement. Tumesema tunataka uchunguzi ifanyike ijulikane ni akina nani walihusika. Tumangoja wale watu kama Jacob Juma ambaye alipigwa kinyama akawawa hapo katika barabara ya Ngong. Tumeongea vile juu ya bwana Msando ambaye alikuwa anafanya kazi kwa tume ya uchaguzi. Akatekwa nyara, akaenda akaulewa kinyama na mwili yake kapatikana kule, hata mikono yake imekuwa imekatwa. Tumesema tunataka uchunguzi ingie katika mambo haya yote, na vile tunaona wakati huu hatuna ile shirika ambayo inaweza kufanya kazi hii, ambayo itaweza kufanya kazi ya wastani. Natakikana tutafute watu wengine ambao labda wametoka nje wajiingize kwa mambo kama haya, vile marehemu Nyayo alifanya, alileta Scotland Yard hapa kuchunguza kifo ya bwana Robert Ouko. Josephat Mosiemi, Vilingi wa Mauvoo. Ni muvea muno Josephat mwaka ni thia sunza maukuni kiliwa mbongesi ya mbunge taya utongo ikana executive na ingi ni aikithisi ya Kenya kana ni kutungi ya muikio wo kwa nzama na ni kwethe ikunikila uthukumi wa mbunge nzama ilani ya maondo maki na ndo utongo ni mbunge mwolote John Mbadi ya siya kana ni kukunikila serikali ya Ruto kuikithia kana imbesa ibadhiwe melati siye kwa naende Benjamin Nukwasalela. Mbunge ni awetani yombanitie kuikia kithimino thukumi wa serikali nene no kana kuikithia President William Ruto na maminister make ni mama thukuma enende kwa kuatia miao. Uoni mwane kivilonza mbunge ya wiki wa masavu PSC muyumbe mwolote John Mbadi. This is the committee that holds the government to check or holds the crown to check, in our case the executive arm of government,
but even the judiciary must be held to account for use of public funds. We are going to make sure that this committee is vibrant, that this committee is felt, and that the confidence that Kenyans have not probably had on parliament in terms of oversighting is restored back. Badi no weta methwa maikwatiania kwa baguvena mivyengi ungamia serikali tawiso wa mwiko wa masabu no kana kuikithia ngava ile ingisi ya serikali koti na uviso wa president ni siatumilo vya serikali uthukumine wa NND vevoka. Now what we are going to do going forward is first we are going to have a meeting with all the stakeholders. We will have the first meeting with the Auditor General and Treasury to discuss our work and also to induct new members to the how the business of Public Accounts Committee is usually conducted. After that, we will have meetings with other various agencies, investigative agencies. We are going to have a meeting with the Director of Public Prosecution, DCI, EACC, not to direct them on their work, but just to ask or to engage with them on what to expect from our report. What are some of the deficiencies? What are some of the challenges or the deficiencies that they face when they are dealing with the Public Accounts Committee report? Nayo kamiti ya mbunge ya maundu mose wa budget ni aweta yethu wa yui kia mwaliuku ikiwa masavu ndinu wa isesa ya kusevya budget ya nthi no kana kuvinga miana ungei wa mbeza sia mwene nthi uoni uneni wa mwene kivilo anza mai moyumbe wa kiharu dindi joro na amembangi manza maino. And the meticulous way of making a budget is that we are going to adopt zero-based budget where we are going to interrogate every taxpayer's money that will be going to various ministries or departments. So we are very eager to start off, and I am sure Kenyans will see a difference. Yu uthukumi wa mbunge ni wakwata mau onde kutembea itinoanza masionde kuseubwa kwesla a member kunyuva enevela na anini mo. Yu kivanua chambe cha nzama ii sia mbunge kithwa kivika mituki. Nthino wa chuma chukite nzama ii siithwa sithu ima ala President William Ruto unolotile kutwika maminista tenika nthino wa mivyake wathukanyo ya serikali yake. Ndilivotia Vilingi wa Mauvoo kumava za wa miako ya mbunge na Museni Lovi yanitawa Benjamin Mwaka. Ni muvya mwaka kaunti ya Kitui ambe usevyo wa mutalatala wa maendeleo wa kaunti hiyo la kuthukuma kana ukwete mwene nthi maendeleo kilunguni cha miaka 5 yukite ungwa utongoi wa Governor Julius Malombe. Ena nthi mabikie kundu kwike bathukanio wadi ni sionthe cia si miongo ina cia kaunti ekuikithia kana mawendi mone meki wa mutalatalani ola Governor Malombe ukusevyo likana na maundu ala wathanite kwika kwa andu ma Kitui ibinda ya kwikunia maleve na keli na musangi Vona no kutwalesi. Ni isiso ya enende kume maoni na mawende kithuma miradi ila mekwenda kana County Integrated Development Plan CIDP. Serikali ya kaunti ya Kitui ungua Governor Julius Malombe vikie na kutoa isendini wa miaka 5. Isiso ila yatwa iso wodini sionzo miongo na kaunti ni kamemekane katambo kambumbanoni sia inendila seto eso kundu kivothakanyo vala mamwenda Governor Malombe nthini utongoi wake wa miaka 5 avikie na kuikithia miradi iyo taundu makuelesia various issues tutakuwa propose relocation of the market whereby market ilete wa ndio propose located itwa propose Kianika Health Center yakwe nundu kiwanza nikiumizwe na also itwa propose kana various katika twa town yetu ya Mwingi twa propose twa kiwe street lights siongelangwe nundu insecurity ni kiingibie muno itwa propose also various water kiosk siongelangwe na kwethwe na thukumi maana taukwithia musi wa Mwingi na mawithio lukomawo kwithia wana thina munene wa kiwo ekali ni mendekethia ta kila tuonete kila thina mwingi ba Mwingi ni kiwo na nitukulia governor nikenda withie katika miradi yake na katika budget yake ni weki ambesa ni kuondoa kwete kiwo ba musini wa Mwingi na nitukulia nundu tuna kiwo cha kimwasiko kana kia bere water kila tusi tina kana tikianu kila kiuka bandu ni musini wa Mwingi tuikulia ukethia governor no ongelele mbesa sia kwete onedani phase 2 ya kiwo cha kia bere
no kibike kuteria na mama mwingi nundu mwingi kwina thina mwingi wa kiwu no tukulia withie katika kila village idani batonyeka with governor ni waete ila sito wa mega dams nikenda withie andu maitu ni mavikia kwa harvest kiwu na mavikia ona quick irrigation nundu wa mathina ala mekumanza Mary Musyoka na ula wi mamutha me mwanya ni wa kule serikali iisise muno andu ala methea na mamutha ta a na ala muno methea wa matiitwe tina nondu ithe talimavu kwenda kwikiwa nondu mara mingi talimavu maitawa kana mayusishwa katika mipango kila mpango na kila mpango oito kuongea mbea nondu kana serikali yake ni kwanisia ni ya wala kiwe kana walemavu na yu simaile document ndude katika mpango ya mpango ya county lakini kila jingi kwenda ni kwamba ni kwasia ndia mpango la twapanga na especially sibetu no kuja kujikulidwe katika committee sionde kila siku committee no committee mbingi na mara mingi tuende represent na uyovo ekali ani manenge uito muvea wa uitio vala makule community health volunteers mavikie na kuiva atuandike asset aside funds ya kuemploy casuals ma community health volunteers nikana withie makuka na data ya mwala and methito mwa ku katika ilisitu withie katika system kingi nitukwenda CHVs hizo sikuandikwa kwithie na even distribution ilangu manise ngweta even distribution is kwithia mambia kuandikwa makandikwa akuma kila otoi ti withie idani ward maandikwa kuma katika area imwe vamwe na masivitali ama kunenevua nikenda kwa ilange uiti to upgrade hospitali zitu letu na soko ta level 4 hospital letu na ba mwingi ya upgrade wetu ke level 5 nikana wise kwithia through the upgrade ni ko kanina facilities ilingi site kwithia si install it together with the dispensaries letu na so imwetu kana sinenegwa sitweke health centers. I think ingi miradi la yanengwa uito ni vamwena kwako kwa kimanyiso kinene kia Southeastern Kenya University kana seku sokone wa kanzuka wodini ya Kivou munisiva ya mwingi kwa mbese uthukumi ovamwena mawendekethio angi kuma vamu ingia katika unitini ya Kitui nguripoti ya Vilingi wa Mauvoo Nilina Musangi na ndi mwana museisi atuambo sembo thio mwone vanini na neto sio kithena Mauvoo kwa utatwithene ubanga uisanda indi ndwaya wakulume ubanga ni wisi kwicha mistali no wiche nginya ukeyuma wime kwicha ndwana ni undumwe na kukwatia ni undungi neve tone single 300 na kwenda single 300 mundume pedina masitwa nitawa Faith Mwende wewe kalete single ni kaleta 300 ni single ndio 300 lakini 300 kwa time mingi kwa mundume single 300 na no manda omuntu ni manda mundu tutomoshia single kwa mundu genuine mundu trustworthy aumenamo komata wiwie ni utuma fair ukaiwa akanamo komata liketwe kilasi ne cha character development mpaka meziwa yesu da wambitese kota unaenda zinuka gwete senda kame kwani kwa yake ya mindoni kama ile uwe na kola kwaondoka ni kula sio kwa kilende kwa hii mbesa siako hii wisa kukwatithia mundu kwendete thayune chawo cha ndwaima ni undu wivinya muno kwatiania na Peter Mutuse wa Maunda gavana supporta baby sitola mwitana muno mutane iditenda kuunenge buso tukwete mundu mutako mana ingi maishane kila wakatano kwambe ya saa 12 na ndatika miongo ina sia iya mawiyo kilungu ni cha mbenzi wiyone au memesi kupindota na aka mesi kupandwa ni vaa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba mbenzi itamba hii nisu isoba zila soba zetu usio na ito ku na komati masomo maka ene lakini nako nundu nako nene nda kwikando mako nesa
ngiti kuwa isu cia andu acu no kotumia ama mota nundu ni mendete ni musinona andu maitilanga mukana banga we wambuka ni hoibeti indila nabikie ko maisha mambi yani sio bandu na fix ni athithia ni mbokana na kila we awu mda wika ni wenda profit ko wika ukakalculate your margin affordable kwa customer duka mo exploit ya sembe nakwambia nyo yino ne bingo sebe hapo wende ka chao na chao yo wenda ukeba wina iko ya mdambe iko ya ngazi ya makaa nyendu ya makaa na mwatu kunenga kilo 15 sio kiwanzo ki kaka ni vitu mwatu su kunenga kilo 15 no usobe chwe na kilo 15 isina minyana ni tatu Uyane uyava mutongo TV ngwata ya mukamba nita wa Steven Mwema ndio tunanisema ndo mavi ya sala twediani Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza tune. Psalms chapter 119 verse 105. Your word is a light for my feet, ever shining on my way. I have made an oath and kept it to be guided by your upright decisions. I am greatly troubled. O Lord, give me life in keeping your word. Amen. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza. Ni twasio kithamwenda museisia kalivu nzama yemwanya kuthungulula mawalanio ma kisomo kana mawalanio ma kisomo ma mutalatala wa CBC ne atwa isesoso yemwanya ya kuosa mawoni ma mwene nthi yula mutalatala wa kisomo kwa skuluni wa imwana wa Makueni musini wa wote kaunti ya Makueni mawoni alama ende ya kuosa ni Kenya yonthe nimo meutete nzama kwika utwi wa kana mutalatala wa kisomo no kuendea kana no bindu wa kana no wewetheka governor wa Makueni speaker ndongo isia kisomo itongone county director wa kisomo enenthi alimo na seima manyiwa ma CBC ni amwe alama ende na kuna mwanya wa kuweta maoni mo yulwa mutalatala wa kisomo Caleb Chalo ni wa mutunga nzama yemwana nele na thivitwe ni musumbi Dr. William Samoei Ruto ya kisomo kutoa wosi wa mawoni kumakula kwe mwene nthi yulu wa mutala wa kisomo wa CBC umunthi ni yake senze mwe skuluni wa imwana wa Makueni boys enenthi kuma kela uvonge asiai anaviasala siana ila si mutalani wa CBC ila si avitukie CBC atumia ndongo isia kaundi na sia serikali ula munene makikomania numbani ya ombano ya skulu Governor wa Makueni Mutula Kilonzo Junior, Governor Olo na umia Professor Kiveke Bwana, Speaker wa mbunge ya kaunti ya Makueni Douglas Mbilu, mekate wa ndongwe imwila sievikete kwewa na kunya mawoni mo yolo wa CBC. Kwa wasi omwe kumakula kwe isiana onavalani sia weta kwendewa na kisomo cha CBC, ndingine sia ele siasi na wia wako vulana na kuwe mo mathi skulu ne wa junior secondary school, kondu wa kendo keketa wakwa kisungu ta bullying kana luka yake kamba ya kuwe ya musiene neko kwato soka. Uneni mulumu kuma kwe mwetu omwe kwa isitwa Monica Wangui wa skulu wa 8 wa Mwane Girls. Nuwana nyakana ni waikithia na yasaki mutala wa CBC ni musio indi kwande ya Kenya inamba kwe yombanya. We are in dire need of CBC for the 21st century, but true be said, we are not ready. The government is not ready. Uno wetha wi uneni kuma kula kwe alimu matongo ne chairman wa NAT Makueni Benson Ndambuki na vala na mama asia kana nongi na kisomo kiki keko kunikeli kita namba kutungwa ingi kutumika nitithitete na tikasia kana kisomo cha CBC ene ndima Kenya mayukitikila na kindu chuni cha kusiwa ba Makueni boys na kila muneni tina wa muneni ona siana ila siititokpo siana asiai anduma makanisa atongomea makanisa
anasiasa maitu governor abunge ala meba onde pai mundu unetikila walani wa kisomo ki undu wekiwe nenda kwa CBC yo kiki wetwa cha ciana kana ke miaka 12 ndo katika grade 6 tunasiana sina miaka 11 miaka 12 na kana kuku wakaende katika secondary kakethwa ina new environment ona alimu alama secondary maina amba kwitha mena enough knowledge on maile kwando ciana hii kwa woni wa kwa CBC iliendea junior secondary yambe kwitha katika primary schools ne kana with continuation yo na alimu alama sene namo ni kwitha kana kaifaulu ni lazima kethe kena good conduct with the teacher kate wasi ala manena mbe wanza maino ni maikithia kana umwa maisha ni umutu makisomo kiki kavina kumana na kuendekethia kwa uwi wa sindu wake la muthenya undula maweta kana no asei anini ala meno kwati wa kuyana matona nacho Ona uyo mutalo watula muti kwa kwitha utena matokeo watata kulianilya nola wa 844 mutiani wa CBC uiwetekana kana nduona na cia undu mumanyiwa wa kwata na undu weka indike wele tumekanila ya above average below expectation na valo mumanyiwa tesa kumana akwati chau na atona kuongelela vitiva. You exceeded expectations and these expectations are not specified unlike in other curriculums whereby we are ranking and we could know which school was top and which school is not performing. Speaker wa mbunge ya kaunti ya Makueni Douglas Mbiluna akena waweta nongi na miao ya kisomo ikasisyo ingi na kuvindwa nikana mutala wamba kwiko kunikeli uivindwa na kuwetwe nikana utumike. So basemeo nikwithwa kana kuma katiba ka 2010 kaba tukithwa mwiya wala wa kisomo utahavindwa ukampatana na katiba tumia wala muku na CBC la yatwitha vindwa itai kwa public participation bagethwa na mwiya utona mana kisomo kipata mo nondu kisomo nicho kitu maando methwa mema engineer metha mea imiaseo no kana wakaende makethiendesha na mathende ya community kwa kiuchumi. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo kuma skulu ni mwana wa Makueni Boys. Tutanise na Mauvoo ma kisomo ni kwete Mauvoo makonete uimi aimima ukamba ni makulu abatonya kamati ya maudhuthio ma ataalamu maondone manzeve na uimi ivindane jimbua ya mbeo kusiwa ukamba na kubanda mbeo ile itonya usia na mbua nini ambunge ma ukamba makalimulu wa kitui cha kati Robert Basil wa yata na mwengi mutuse wa kibwezi cha udhuilone wa sua ni mawetaka na ute na nima ya leu akamba nima ile kwa mbesi nima ya neki na kuketha kiwo kwesela matangi na masilanga nikana kukita na munyao nanza ila yoka kila mwaka andone na indone nthi ya Kenya nundwa kwa mbua andu mengi mena thina muno twamenya karibu miaka ile kutaua na kiribikiwe thantha ningi ba muno na yunga inu ikie cia maciake twakwata mbua kono thuthi andu maitu ona barani twise kwina thina wa mbeu ila ni lengitembea ino ni miunda mbingi misobi kuri matungie mu mundu akusobia miunda ngibanthu uthia nundu andu ma weather macia mbua ndithia iye vinda yasa maki kisini mapanda chuma kiki tathelele kala mundu weke mbeu nthi nundu twamino banda ikethena tukwate liu matuko azitwe kalani tumanite kana liu akonengwe ndwisa kweyane andu maitu liu wisa kutethia andu maitu no liu la wa kwibande ya na mundu ekwata liu wake withe ndu thwa liu nikuli andu maitu tubande siendu ila sienda mbua nini tubande ndengu tubande mubya tumambe siendu ila sienda mbua nini kula kwina andu maitu matomo banda meki panda imeki nundu nayo netwikie ni mbesa moyo mwa meki kuma silingi manele ya 50 ukabanda meki eka 5 eka 10 wakwata imeki siiri ndo siaku ni uta uketha na mbesa cia uthoa liu kwa utu ikang'ane kubanda mbemba kubanda kindu kitebika kula tuendete tubande kindu kila twisikana kiu wani mbua 2 3 5 niki ukukotethia andu maitu tumakuli kana okwinza nitukulize serikali niende nonengane liu na liu nukwendea na kuongeleka na tukulie serikali cia county na tuisio katukulie serikali ya Musumbe Ruto tuende nonena nayo nikana o nundu andi andu monengwe liu vile andu manengwe mbeu
ningukuli ya serikali ilanene Ministry of Agriculture yumele kwa mitukitu nenge mbeu nundu aimia ingi na abini ni mbeu nuno mwezi wa ila twithiwa yasa no kwati wandu maitu ni munini kwa andu ingi maina mbeu ya ubanda kiwu ni mwezi tunaye na unyau wa kiwu yumbua nuko ya newie ne binda yitu ta andu mayata withie nitwa preserve kiwu kana kiwu twatea kwizila matangi ala twina momesie na mazilanga maitu yuni kwa deme olika kiwu na nundu nitunazomie somo mbango langu idha nina gwangwatene na county wikwitha masilango ithe ni menzwa na nenge yumutao witu wa yata nundu siema ni meize kiwu ino kwitha wina kiwu na odu siaitie twetele withie damu ya mbewa miaka yukite kwaua twina kitu tona kusto na no niende na unena na mashirika ala makonetie ngewa ya mimea ila kwa kizungeto drought resistant crops nikenda withie twabanda mimeno andu nimethwa nitwetha twina mwiki wa kwitha twiketha leu ila mbuga ya nini tusongera mbe aimiala maima kuya kinala ila yengumo siasilanga wa masinga measia kana mathayo mome mwisioni kabinani kala maende na uya wa kuwe mameondani yevo kubithukiwa ni nyamu tanguo ila siumelana ko kama wekaloni mo kalia yume kulia ketho kicha usewone kitona kumabikia bakuwe namo measia ingine matalanga la manene ya uimi kumana na veyu munene wa ndawa sia meondani na soko nthuku ya ngethayo Benson Musau no gutwelesya ona kutwika kiwu kicha silanga wa masinga kithitwe ne uniko munene kwa aimi aya thini wa uimi na unyithia wa miunda nikithitwe kimwisio kwi mathayo mo nundu wa kuvithukiwa ni nguo kavindani kala maende na mauya mo na kutiwa na maumesie manene su ituvithikia muno ya mawiyo ila tusunga ukethia yutwe makwikala mundani nisiananga mimea yitu kwa muno ta yue binda mbua isikotha kumilanga tene muno kethia lazima mundu akabika mundani tene ikanange liwake no mwaini wa nyanya mwakani uyu vala mwanake umwe kwesitwa Dennis Komu unavikiye na utiwa ni thayo itina wako mwane nguo aendeye na kuia munda wake Stanley Mutinda ni muemi osene uyu na vala wavonokie mbanga ya kuo mwane nguo ila ya motiye na maumesie mai na vala ukuweta kiyo chake takitai wika ona itina wa matambia make makumanda haki na nitithitwe na changamoto ya kubithukiwa ni nyamu muthemba wa nguo takwa nyine victim mwemwe na vitokitwe ni nguo matuku 21st December 2019 na yambithukiye oniende na kuia kwa mundani na no kaneta no atui ni yanumitie kuwe kanumesia kwoko kanumesia mungo ona yundito na kutere sia mauya kwa mena bina na yukume bina ile na report ya kwa KWS na report kwa KWS ni awa oniende a month after a month na ndia no tetro kwa kai batwonekana no nguli serikali itutethesie tondu tia ingi andu ala atumangite obaba na tukatesa kamuno tutatona yukwe kwitethesia mawuya maitu atina ciana cie sukulu na atakwa nyina ibundi na yundito na we wa bundi nundu juni ne mwanzu yuko uta kai batwonekana serikali ni tutethesia tukakwata compensation zisitu nikana tuketethesia maisha ni maitu tukatethesia na situ na family situ oingi ni ino nimeweta tayithia wana mauito maingi kumana na ngalama ya ndawa cia miondani na soko nthuku ya ngethayo wadudu kwa mundani methia mengi muno alafu kethia ndawa ila tukwata isia bei ya ulu muno kethia andu ingi maitona ku afford as well as fertilizer onayo ithia wa ulu muno aimi ayani mendekethia ke katongo imaki sioki no malikilile na kumakusisia kiwuki na kumathengesia misini kwa tamethiwa na utanu munene
wa serikali no yuke katukuzitia kiuke katutwa ya tu na haya level pandu kitona ubikia kila mundu tukauma kungu tuteze kamuno paza 100% within miaka 3 tukakwata kiuta kiku ya misieni kwa sana hosi within miaka 3 na serikali baadhi do imanda kiwanja kyandeke kambi ya kudotia kindu sio kuma vasilangani wa masinga ngilivotea Mtongoi TV nyenita wa Ben Masao ni muvea Ben tuisonga na mbe Minister muvea ni wame ukumu kanili na otueka Eliudo Walo umundi ndambo kani yake kuya Konza Technopolis ya kana serikali ya Kenya Kwanza ne kukithia kana maundu ma mikumu kanili na otueka maina atiwa itina va Kenya Walo ya kana ndi ya Kenya ni kwenda mitambo misio ya kutumiwa ne enenthi kwa mbesa nini na otueka wa Konza na utonya kusovyo mitambo ingi Walo ya kana serikali ya Kenya Kwanza ina movango wa kusovyo mauya kwa enenthi kwisela waki wa Konza Techno City. Daniel Mongela. Minister muvyani wa maundu ma mikumu kanilie Eliudo Walo anena kavinane kala watambuka musini waki umundi wa Konza Technopolis walesekana nimekwendea na utetheanisia na serikali ya Musumbi Dr. William Ruto nikienda kukithekana musiuni wa thela na anake aingi kukwata wia na ingi kuanisia walanio wa bottom up ulova ni kutethesia kukilia ukwati wa nthino ya Kenya. For us to effectively roll out the Hustler Fund, we need cheap but adequately IT-enabled devices. We see Konza, by way of innovation, being an integral player in the manufacture of handsets which can cheaply be accessed by the hustlers. So that is one project where Konza is envisaged to play an integral role in the implementation of the plan. Moving forward, we also want to facilitate or enhance the level of our innovation and creativity in the area of software. This is another integral role which we envisage that Konza will facilitate. And through that process, we envisage that we are able to create a critical mass of jobs for the youth. Inki Owalo nthini wa ndambukeno ni waelesekana nimekwitha maitumia nzia siaki umundi na masini siaki umundi kwikithekana mpesa cia utethio ila ciitha cinengano kwa enenthi ungwa serikali no kana Hustler Fund ni ciitha cinengano kwa nzila elite na kunengano vate ulusani plays an integral role in the implementation of our bottom-up plan. As you are aware, we look forward to launching the Hustler Fund on 1st of December. His Excellency the President has already proclaimed himself on that. And as we launch the Hustler Fund, we will be leveraging on technology. We want to use technology not just in the disbursement of the Hustler Fund, but we are also leveraging on technology to facilitate repayment of the funds, access of the funds, and also repayment of the same. Ukalikoni ulongi na kia visa munene ulaungame wakiu wa musi wa Konza Engineer John Tanui ni waelesekana kuvikia kilungu cha miongo nana yuluwa yana ni kiminite ukwata atandithia na ene sianda kivadhukanyo alama ende na kuambililia maviasala mo. In phase 1, almost 150 parcels of land available for development. We have received interest over 80% with strong commitments for various kinds of development, residential developments, office blocks, mixed use, and the most important one, manufacturing. That now we have investors who we are processing, completing their designs approval to set up their manufacturing facilities. Mulatiu wa wakiu wa musi wa Konza uvaniwa kuthela mwaka ni wa 2023. Daniela Mwonkela, Mtongoi TV, kumova musini wa Konza kauntini ya Masako. Tuithima kuene nende mamukuyo ni kaiti ni maikithia kana makathe tambia Musumbi Dr. William Ruto ya kumolo teteresia mbaika tamuandiki muvyani wa serikali cia mutioko maimu wa teteri tangumba uyo vaumbeni enende mana kulite Musumbi Ruto amolo teteri na kana mayasia kana ngumba uyo na menda oswe dhini wa kivila cha mbunge kana nonetese kivila cha umbunge wa kaiti na indi alea kukikwata na yu manenda ekiwe dhini wa serikali. Kale pjala wa Mutunga no kutuelezea.
Muthenya umwe itina wa masitwa ma andiki ma minister kutangaswa ene nthi makaiti na maelesyo tanu wo itina wa umwe ulono kiti ya kivila cha kiliombunge kicha kaiti na tikiti wa chama cha UDA Teresia Mbaika kwolo tata mwandiki muveani wa serikali cia mutiuko ofisini wa munini wa Musumbi ama kitungia muvea Musumbi Dr. William Samoei Ruto kwa itambia ye yake makimweta teri tandongo inzomu na yenotwika wa kuyana kuthukuma nthi ya Kenya angimena we kwacho munene kana teri no kutethecia nthini wa kukilia miradi mingi ila ya kwa mieva ama kueni twinotanu muthanani wa umuthi mundu agwithe wa alatina support ya mayundie gwitwo kambani umwe witu no sakuiwe kwitha enthini wa principal secretary national ofisini wa deputy president department and devolution ko ithe twinotanu munene nundu kono agwitwo timana na ithe nitewa twi aibeku nundu nitwesekana kindu kimwe ukamba tuina andu metha maikwata serikali kwoko andu makengiwe mathela na project situ cia kwama nela mamo uligile waligwa kwa department yesu ya devolution sindu ila cionthe cia kwamio kambani ite cia jump start wa benya nina moyo mwingi pyo nundu wa kukwata teri Mbaika nundu tunamukwete mbau pyo na twamongo sengina eza kukwata kibila ki o tuthina nite nake pala tu kwenda teri Mbaika twenda tukwate aka ithi nundu twe mabiashara utukwate utukilie na ni mubya munene muno pyo ngai wonekane yeteri akwara kibila kilo ningiwe ni Musumbi ko uni tu sukulithia anu mama kuyone kwani kwa kuthu kwatie kibila kesio na kina tongo imusio na munene serikalini ninyi ndo nonena ni kwa janga ya teve teli avukomende atu mwene ndinesa ikande bina yokete etwe na mande mapitu kumato matengo kibila chake kwa kila ndo na kutavia teri emuinani muya atusubie na ituti musubia nundu ithio nthetikala kwanzia ya kwetania Mauvoo na kwendania usio Mbaika ni mundu utikalite nake na tikamana miendele yake na tikamana biti wake ni mundu ina degree mbingi na nusomete muno kwiya umenge na ende ukumba wake ni wa mundu ume konya ndikunia Mbaika na kunia mundu ume ni amwe maene nthi kumava mukuyuni ila yikilioni mbunge cha kaiti makitungia Musumbi wa Kenya President William Samoei Ruto muvea kwa kumolota Teresia Mbaika malokwe kosa mwana wa principal secretary nthini wa muvea wa serikali cia mitiuko kana devolution mena wikwate munene kana teri no kuthonikia amwe mathina ala mekumbilite kisio kicha Makueni na Kenya yonthe. Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV kumava mukuyuni kaunti ya Makueni nyeneta wa Caleb Chalo wa Mutunga ni muvea muno mwana Mutunga na yutu ambao thio muone ni tusiokethete na Mauvoo kauta Kinengo ni kivathukanio na kinengo cha mundu ni chake usio wa kinengo ni kana ni kindu mundu usiawa nacho na ti undu wosa wa kilasini musio twakoma na nthini wa kilungu cha inengo twikwatiania na mutwaisia wa siathi na muthekania Twende joo kidogo twende Yoko bundi as your drink here. You apart from passing where you know and wang is tunu ndo nangi. Mena sinduni na chindo na kitu. Mundu wina kinengo akakosa mundu wa umukwata mbau ni kwa kana akalea kumela. Kuna mrembo mwe unawe na kinengo cha kwana kathesi ndusia nyumba kana interior deco keke waumbe halafu ikasolo. Mbe tukwatiane na producer wa mbali before wambo the school. Nikinduwezi weka nikinduwezi yungi school yu mambundi asia kindu kila nisi ye nita ku confirm kila nisi kana ni jago sawa vyo Iziva Mutongo TV ni twiyumetie kukwata inengo kivathukanio kwoko na kusiumilia ni comedian na ni danza na ni MC koma na Beti Wambua kilungune cha inengo kila wakatano kwa mbe ya 2:30 pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba saingine wikalandi ukekulia indi andu makengania chao ngembesa ni kundiri yunyanga switini na kuya nanga kubima ni nanga vingi vangu ata nduma mbesa ata ndina mbesa na wenda ni ata maunika na chao ubungu we maisha makube tuesa ithi ya jamaa umwe kwenda ijita
timukuna ka umuthuku muno nundu ni lasima ulilikane kila kindu na wolwa nu niwekanga na amaku kila wachumwa kwambia saile na nusu cia wiyo wona ngwaye kuyu ndukambelo nywa kiwu nundu utuko ndambia wewe buyamba ungurulungu waya makuyu na wanywa kiwu mayutha ukiahebu nita wakasena ni muthukumi wa account uya kwa education iko nthukuma na ciana cia muthembo tite thea cia kuinenge bursaries ukana kagenda ndiki cheki oyu o mituki kasio besuka ende school ka report na ciana ila ingi na thimithia na kiameva nienda umabetanga nie na beba wa muguka pio twiloele kilungu cha kase kamundu kebata na maisha ma metolio na ubungu keduke mauta mangombe yes usuwekie na ukiwanzuki winambesa yuhiti what you want nova mutongo TV ngwatanio ya mukamba Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Psalms chapter 29 verse 11. The Lord gives strength to his people, and the Lord blesses his people with peace. Amen. Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Mukamba ni wese uimani uzui na kwa uondo ilite kubatithia na uima waku. Rafiki Habo Clinic ungua Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila gitongoete kwa uiti mwithianu na wanda wasiki wo kunikili wake science nitu itama woke wathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, mbio, ulcers, arthritis, kulea kusia, kwambatoni ndakame, kukosa bina wa kiume, mauma kikonde, asthma, mauma mitambo, fibroids, sukali na mauangi. Nituthoka kwaku kila chumwa wa kwambililia tuithe wa Masaku, Kibwezi na Kitui Kabati, wa keli tuithe wa Mombasa Changamwe, Kathonzweni na Nunguni, wa katatu tuithe wa Mwingi, Matuu na Matiliku, wa kana tuithe wa Kitui, Emali na Voi, wa katano tuithe wa wote Kasikeu na Kamutei, wa thanthatu tuithe wa Ilobi Mulolongo, Kambu na Mutomo. Kana tukunisi mukwesela noti muonza imwe ile itatu kana noti muonza na noti muonza noti kenda noti. Rafiki Habo Clinic, we treat, God heals. Ni tuwasiokithe mwanda musesia na ende nenda kwamba usoma utumani wa Steve Sonko wa City. Hakuna mtu wa kumwambia bwana opportunist siasa iliisha mambo na mzee na past government ni tofauti na yale anastahili kuwa akiongea kwa sasa. Ni utumani wangu kusela mtandaoni wa Facebook. Tusonge nambe kali mandunguni ilaye makima ukamba wa muya nima mienda silikali kukala hata kuthinikia ikwani ilayo tuikana kana ta ya dhaki ito kotini ya kwenda matungi wengalama ila makwatie itina wa nyumba sio kuombwangwa ndini wa ngusanisio siakitheka kila kingumo ya silanga wa masinga katika tuwo na kambuni wa Tarda. Ben Musau nukutwalasi. Matuko miongo ili na ana mwai wa kana mwaka wangilili na miongo ili na imwe uikola ilekoni sia enendi makisio chandunguni itina wakwitha matho kiweni maofisa mavolisi na kumati ya wasio monene vala nyumba sio sia ombwangiwe na kutiwa matena mawikalo. Enendi ayani meweta dhayo tawavikie na kusenzia kwanzi ya nene wala amwa maendeye na kwa kaingi na vala mekui ya haki na kuvoya utebyo kuma kui serikali ya kaunti ino. Velo ndu waendeye ndu alikile mbathi nane mundu na kiesala yatu kuna hata kuungua ite tuungua ite ne kwitha kibindu ona sindu zitu zikoya gokele ziendete kuthi na te andukani indi unite anzana ni nathina mwingi wakati wa mbua ngida za ingino nguwe wongive ta ikavia puno usua na nina thina mwingi muno. Peter Wambua ni mwikali wa Kisioki na ni wavikie na kuthinga lama
ya kwasia nyumba yake ya musi vamwe na nyumba yake ya utandithia sokoni uyu wa ndunguni otondo unukwelesia boiwe atuye serikali ina kindu chao ndini wito atuizi tubangi yata mundu tuonio mathuko tuomboya na ituizi matubangi yata kundi baile thumelia ni baile thumelia ta munene ito akoka gautabya iyo serikali tubangi yata nondu ithi tuthisi na kuongela bau kundu kwa matubithukiie na wesairia matubithukia moko twika maundu manene ota mwene baba na ithi tuyata bwika tubai notice kana ne mekuka mokie meka na sibisi ya muthembo paingala matutwata bwika na tutungiwa bayu ndugo nde twatabwa ithi twikala otio kibindune yo kibindu tutezi tuende hata tutembe na kana itina tukulia kwetha Kenya yetu tabye kwetha twe Uganda tumane twe Uganda oingi nimeweta soko uyu tawithitwe na kivindu kingi itina wa kambuni wa unyai cha mwaki wa stima kutila mwaki kisioni ki itina wa nyumba isu kuomboangwa twe stima tutaendeesie biashara ni sa tukuge ya kwe no me utuna na inde bindani yu ya mwiwa kana tuikuwa nimo kiema betanga i transformer yutethi ya wake binduni ona kukwindwa mikolo ukezaidi ya soko sibingwa tene biashara ikatiliko tene ko utikule serikali ndai batonekana tutungiwe transformer yitu tondu tioke na ti review njisi no itetha gwa tutungiwe stima witu nekana tiende na biashara yitu tukathoangatia ono tukuwisaidia at least nitetethia yu ekali aya nimekwenda undu uyu uthikie na uthinikiwa na nzia ya mituki undu vatonyeka. Ben Musau, Tongoi TV. Utongoi mweu wa serikali ya kaunti ya Masakuni wa kulwa kuendea kuthukuma pamwe na atongoi mandwane kusisia uyana wa misi minini ila ikwatituni aingi maunduni mao utandithia na yende kuyana kila muthenya mwene kivila wa ngwatanio ya ene yanda sokoni wa kawethei Peter Maluta aikulia mathina alame ukumbelite musie wa kawethei kuthinikiwa na metuki uipo thina wa kiwu musiene oo na kivindu kingi masani mao tuko Boniface Motesia tualese. Itina utongoi wa serikali ya kaunti ya Masako muvitu kwithona ikite mwe melati ya kwanakavya na kwa ilanja misimwe ya utandithia uvo musio wa kawethei yu mwene kivila wa ngwatanio utandithia sokoni wa kawethei Peter Maluta wetakana no nginya serikali la ivona yekekenga kivito na kutoa isemwe ya melati lene ikite kana kwambiwa ni utongoi muvitu na kini kilelo kinene cha kwigithia kana maundu ma utandithia na langi mekwatitwe ni ene nthini maila misini pe maundu masoko akawethei withitwe matukwatite kindu chambe ni tuonie project ya World Bank yoka na project ya World Bank ni thukumitwe indi kwi maundu matialite tuigwa tuisumbua ni drainages tuigwa tuisumbua ni tasia mulika mwizi sindu ila waleze tasia vata nthini wa wiana wa masoko ni kiwu na kila chaile utumekanie nende alame kwithwa maikala misini no nziani ya kwikithia kana kwina utheu na mawau ala matonya ukwata enende na maina makwata kana thina wa mantha kiwu tuigwa tuisumbua ni kiwu kila chaile ki within cha disconnect iwe ebindani yuma sobasia soko in terms of cho kila cha tiwe ni gavana Mutua ni asia kiasa ki wakebo na kisa na maana ni kwithiwa chethiwe kitena kiwu cha service icho na ho maundu ma utandithia mata leo twaiwe masani mawiyo wetakana ni kwithitwa na mbindu sokoni uyu itina kwithwa matala maivo mavetangiwe nangi kwanangwa nene ndela matesiwe gikavikia kwete kivindu kuyatandithia kana kuvingisa maundu makivia sala ni twithitwe na issues o sio ba sokoni sa insecurity twithitwe soko witu after project ino amina kuvika vandu mulika mwizo isia umiwe ilingi sia vandalize wa na tuikulia utongo yola weboyu utone kutwete muno kiyo kitu kithugula kwe mheshimiwa witu ulani Charles Mbova aweze kutwikia mulika mwizi ila seumie kuo itungiwe na mitaa ino yetina ito ina insecurity kwi mwana ene sikia utembeo kuku kwi maundu maingi maendeo kuku tukulilie police officers maitu
ma intensify patrol sio mbene tina galiko sio ndhe nikana hivi ando ma biashara twi secured ila tuende na kuthukuma weo wa biashara no muthenyani wayo vala msia wa kisio ki Charles Mbova onethi wiwetakana kivindu kingi kyothothe ni kwithwa vana mbilu nene ya stima na mataa maingi na mukuvikia na uvuwa indive na vatatongo ikutungia ni amesilia vamwe na kwikia matala maroronya kuwete ngala manene kana kwithwa matotho kumaene nthi kwa ilungu ya saa mana tutie bilu nene ya Kenya Power ya milioni 109 na nundu Kenya Power ndinezi kaigwa kana ndikaigwa yamba ubosi ati yanduane nitunenete ya governor na tiende na umanda kana itiki ya taasya mulika mwisi sia sola tike utawambilu inene bete kwa umesi ya ite niye nikenda tiki mulika mwisi utakaboa vanu wamenda enene na mokutumia ivuso na kuosa mwanya wa kuata utongo imoko utumia nesa na kuikirika na mavata mwoni mavikia tongo ikuanza ila sialete matao valicha maundu mauteti ni andu methe mena umesi omunene nondo utongoi uka na maundu maingi tuwete motongoi mayuka meona sindu sikwa thukanganio siasa and so forth ibinda siasa ni thelu maundu maingi tunatungia tina yuni mwaka witu wa kuvuna kana kuketha undu tunekie twaete ofisi mweu na twaete atongoi eu kou kilango kulia andu metha na umesi munene ila twende na kuibanga no kondu wa kuthukuma na ofisi la wibo na administration la wibo kumaka wethaika ngundo kaundini ya Masako nyene taboni mutesia Enende mama kavuela yeki mutu ke valone kinini cha chanza sonemeka ila maofisa ma OCC kutheneki athina wa uvungulu wa Mauvoo ula wende na kukusewa kisioneki kana na amwe ma enende ni kana siko sia ungei na indo ni siende na kwikathi ya muno kisioneki na yu nimeontula muti maofisa ma polisi kwa kwithwa mena kikono cha kuosa matambia alama ilite kwa masietwa nita wa Charles Mutinda kuma utuini wa Makakoi ila ni sublocation yake mutwa chanza sublocation na utuini witu wa Makakoi ni bethetwe bena mabena thina wa uvungulu wa Mauvoo nundo kuma chuma kingi bethetwe bena mathina okauta utuini kwa uni kuona nyakatika kisio kitu bena uvungulu wa Mauvoo kwa uni tukulia sub chief na ndo ma community policing matiania na kisanga chinundu igisa kwete atari nthuku utuini kwa utu ekulia silikali athani batoneka maketha na patrol cia wio utuini wa Makakoi na Makabeti kubitila kimutwa maketha mathika patrol na athani simu mako ni wa makarespond na mituki nikendo gethe awalifu ni makwatwa nikenda tuone Mauvoo wa kisio na kwanza Yesu ni twitha twatetheani ciana itwaka kisio kwendea nambe nino senyo nundu wa kisio kito cha Makakoi kwisila chao Mauvoo nuthelete nundu ju anuma biashara taito ugetha andu bingwa nduka ugenuka na Mauvoo no kiandu lelo kwizilaki nundu ju kalawata wetelwa lelo kapenwa watethekanaki na kwa kusiana ni kwetelete twina Mauvoo kisioni isipokuwa ospindi